Što ako vam kažemo da se u svijetu odvija revolucija i da traje 20 godina? I mi smo se nedavno pridružili. Dobrodošli u revoluciju izbora. Budite i vi dio hrvatske kraft revolucije. Pivom sam se počeo baviti 1993. godine. I mislim da su neki šminkeri željeli naći neku novu šminku. Mi smo svi zajedno počeli taj pokret, što je meni najvažnije. Žena me zovu, a u firmi sam glavni kuhar. Ja sam shvatio da imam novi hobi i jednostavno sam počeo skupljati etikete. Ja sam Matt Hollingsworth, čisti Amerikanac. I'm 47 years old, I was born 1968, when the Beatles were still together. Zašto se odlučio otvoriti pivo? Zato što volim dobro pivo. Ljudi su tražili nešto drugačije od industrijskih piva. Mi imamo sreće da se bavimo onim što volimo.